Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achhir tu silin sangpuya tukina COVID-19 din mun ria thar berami somnga pangai hrian kai ti hmu chu ani Mizoram Health Department thopui UNICEF le USAID chuan hriselna konga thoktu le mipuite zirtina atana tangkai taktur bungro enge mozat National Health Mission Director Dr. Aizawl moihnen an hlan External Affairs Minister Dr. S. Chanchinthar chuan China in ramre indemnite angai paymo long hle ati Union Home Minister of State for Home Nitenan Right chuan ramchhung police a mei chelu za chu apung zelati tukina COVID-19 de hunria tharbra mi somnga pangai hrian kai ti hmu chuani a red test atanga hmu chu ani sample test zongzong zat zanhi som pakhat zinga za somni paruk point bial pasari an positive a tunden hmuna chikai to zongzong zat hi nuai ni singthum sangruk zale pangani a nuai ni singthum sangli zaruk somlet pali en koldam anni to a en kolai za seri pali omin mi za seri som president hi puito ani mishing sang khadzela positive mu cho to zati san hi som pangani a mi noi khadzela COVID-19 awanga nuna chan to zati somruk panga anga chhut ani Mizoram Health Department det hopui UNICEF le USAID chuan hriselna konga thoktu le mi puite zirtin atana tangkai taktur bungro enga mozat National Health Mission Director Dr. Aizawl moihnen an hlan heng an thil hlan te hi pico projectors paruk megaphones somruk jukebox somni pangale UNICEF India atangin miniquins somnga pali lai ni a heng mi pui van tang injetina tan man chi poimo tak bungro te hi UNICEF le USAID tangkopinan pek ni in UNICEF le USAID ayo UNICEF Mizoram State SBC consultant Dr. Adibam Rebecca Sharma son COVID vaccination chungchang ate nule now le routine immunization enkol na konga te atang kai be se wanga pen ni thuwa soi heng call and pek hi Civil Hospital Aizawl District Hospital Sub-District Hospital le PC HWC SC Khanchen khata pek ani ang minugin jachang somnga polite dam doilama thoktu ten nu naw pilot no set in call dan tur in zirtin atan an man tangkai thin ani a hei hi UNICEF Indian an pek ani thu state RMNCH plus A and RI consultant UNICEF Mizoram Janme Jaya Meher chuan soini Reproductive and Child Health State Program Officer Dr. Lili Chakchuak chuan thu sen hetianga an mamo tak mai pek ani hi nule naw thina titlem tu poimo tak ani ba ka thoktre tan an thiam na konga mason na man ro poimo tak ani tur thule mi pui van tlang hrisana kong zertin na man ro poimo tak ani ati Dr. Aizawl moya chuan UNICEF le USAID te chunga lom thu soim tun ma point until mamo te anu pe photo thina chu mai ba ka thoktu mi engemaw zat NHM hnuaia anon da boka thilpek man tam tham tak an pele hero puya tangkai takin amo phurtu te tan abik takin hun harsa le kil khorom te tan atangkai hle don ani ati kumin chunga champhai district anau pangkum tling no poi khoi thu boi jelu jinga tam ber chu ri hlo tola innam hnoi tir thu boi ani kumin chunga champhai district child protection officer thoktu ten ne na tanga thon danin juvenile justice board le child welfare committee hnuaia thu boi somthum zialu ni a thu boi zelu jinga tam ber chno pangkum ting lo ri hlo tola innam hnoi tir thu boi ani kumin chungin child welfare committee hnuaia thu boi chompruk an ziak lut to a heng jinga tam ber chnu le pain ru thei thilan ti awanga no pangkum ting lovin har sarna an to thu boi ani a thu boi panga zelu ani a hursona lam hoi zonga no pang khoi thu boi pahni le no pangri lama boi thu boi pahni zelu ani bok kumin chungin champhai district juvenile justice board hnuaia thu boi sompali zelu ni in thu boi zelu jinga tam ber chno pangkum ting lo ruihlo tola innam hnoi tir thu boi ni in thu boi som pakhat zelu ani a ruk thu boi pahni le in hal thu boi pakhat zelu ani bok child welfare committee thu boi som puruk zelu te hi chin fel vek to ni in JJB hnoi thu boi zelu som pakhat ching fel to in case kallai pathum ala ommek bok ani Assam Rifles 23 sector munpuya Indini Khan tun hai Commonwealth Games a India ram tan gold medal tu nep subidar Jeremy Lori dong chu choi moi ani Jeremy Lori nunga hian Army Sports Institute da kum no pangte lu thei turat khan ani dan ne aton hriat te chu sipai le anchung ko te kalkhom ma soya kumsani sompre youth Olympic Games ne na achana tanga alo chhozel dan te asoi boka sipaya tana wang hetiang lo ni thei hian ya wangin sipai jing atlang ne le me mani ati sipai officer le dang te kom hnu hian anchung te abikin no pongte komin ani tumni thei tur in pu cha na konga fuina thu asoi ani Indini Thailand dali le darng en karvel ro sule thlupuit le awangin kort ha khotang in harsan an tok nuala thlupuit le ro hian mun tam taka thing ti thluin kol phetha pekna hrui adel chiat ba ka kongpui then khat kaltang theilowa
siam om nuala leimina wanga harsana ero alom lovani hetiang thil thlenga wang hian gor tha marveng branch ome chon obi meeting to khom ngalin natlangan kova mi somnga chuang thok chuakin kongpui nokte then fai ni a kolphe tha pek na sui siam ngai ten siam tha a tuna hian gor tha point mumal takin eng andong le thei to ani Mizoram khopui fine ti siak na sangni somni panni le suwa survection sangni somni pathum pola longlai khopui fine be pui thak tur lai autonomous district council LADC sanitation changtu executive member pularo pe chinja hova khu hona nei nuwa fine na tlang tho zuani longlai chan mari village council chuan an huam chunga fine na tlang kovin tunden huna ngai mo omzu lai kongpui kamte an sam faya lairam iswa krista baptist ko shan electric van mi popo to children park the fine an tlang boka Indian Navy Khan Government Longkai College the Government Region Higher Secondary School NSS Baka Downtown English School Eco Club 10 Khopui chung National Highway Kamle Tuilon Korte ti Fain Bolho Ansar Khomani Faina Elna hian Longkai Khopui chunga the top chain malak aloni to thina kumin hian kumdang aina sign malak na kalpui tumin roman na siam ni in mi pui thinunga faina nge taka tu chho ani theinan helam hoya malak na po warzo ka kalpui tumin roman na an siam ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chuan China in ramri in remnate angai poimo lo hle ti soin Galwan Valley in ebna wangin India le China in zomna chuan hun thim ama chon me kani ati nimina Brazil Sao Paulo khopuya India mi cheng te ma het hui soin Jaishankar chuan India China in kar boruak chuan hun khir taka tong mek ti chu ze brol nilovati a he chan ber chu kum sang khasgo som ko tang dai to a ram pani ten ramri chungchang in rem na anno siam to China na ngai tha wanga ni a ram ria sipai da lu lo tura in rem na chu apal zu na sa hle ani ati ram pani in kung kai na chu le lampol pakhat chawin ati hlotin the thila ni lo ti soin ram pani tho dun na le in thia thiam ton na angai ni ati a China chu India ram then om ani a 2 point mani then om te ne na borok thane chu an du vekani ati bok Union Home Minister of State for Home Nityanan Rai chuan ramchung police me chhelo za chu apung zelati National Conference of Women Police NCWP Shimla ne het hui sein purai chuan khoi hmuna po me chia chuan an hmaba ka ti tur omte thatakin anti theizel to ati a sarkar lai pui point police me chia an lu tamzel theinan thei to pachu ani ati tuntruma NCWP an hoi hotpo me chia ten ma hruai tu ni konga an zirzel na turle police me chia ten harsan an to thinte soihova zirchen turani atibok National Conference of Women Police NCWP a hian mecha police officer zani chuang an tela he hun hi Union Ministry of Home Affairs MHA le Bureau of Police Research and Development BPRD 10 Himachal Police ten thok hova an buat sai ani Chanchinthar cherti topnan atlang pui tuk ina COVID-19 din hun ria tharbera mi somnga pangain rian kai ti mu chua ani Mizoram Health Department et hopui UNICEF le USAID chuan hrisel na konga thok tu le mi puita zirtin atana tangkai tak tur bungrua engemozat National Health Mission Director Dr. Eric Zomoy ne na anhlan External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chuan China in ramria in remnate angai poimo lo he ati Union Home Minister of State for Home Nityanan Rai chuan ramchung police me chhelu za chu apung zel ati chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani